Kia ora, my name is Jacqui Forbes and I'm Geneal Manager for Parakore. Kia ora, ko Rukuwai taku ingoa, he Kaiārahi mō tauranga moana. Kia ora, I'm Tyne, I'm the Kaiārahi for kahungunu. Kia ora koutou, ko Pato Ripia hau, he kaimarahi mō parakore I RUATAHUNA. Koinei taku pātai kia koutou, look after our land please. Kia ora, I'm Karewa and I work for Parakore. Kia ora, my name is Amoa Crossan. I'm based in RUAPEHU working for Parakore. Kia ora koutou, my name is Cheri and I'm the Kaiārahi for waikato.parakore. Kia ora, I'm Sarah and I'm a Parakore advisor in schools for Waikato and Waika. Tēnā koutou katoa, ko Hiakita tēnei, he kaimahi au mō parakore ki te HIKU o teka. O tira kei te noho tēnei nono kei te HIKU o teka no waimana hau. Tēnā koutou. Tēnā koutou, ko Pini Campbell tēnei, hei uri tēnei no Ngāti Porau, Ngāti Kahungunu ki te Wairo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko Emily Bailey toko ingoa ko au te Kaiārahi mō parakore ki TARANAKI. Kia ora, ko Davina Thompson ahau, he Kaiārahi mō tearawa me ngā tiawa. Kia ora. Tēnā koutou, ko Pania Ruakere tōku ingoa, ko au te Kaiārahi mō parakore ki turanga nui a kiwa. Tēnā koutou. Tēnā koutou, my name is Kawa Robb, I'm the Kaiārahi for parakore in te upoko o te ika. Ngā mihi. Tēnā koutou, I'm Paul Murray from Whangaroa, Raglan, and I do parakore in schools. Kura parakore.